chibai le vek ule hei be sei lo le rin lo tewin Denlung Khua ka watleng ve nol maya Denlung Khua ti bing thang tu chu Mizolal Ropui tak Vandula Sailo Vandula le nupui Lalnu Ropuiliani ramle namtana nun hlan tu te vangkhua ani nahi ani Denlung Khua hi Nathial district a Nathial khokiang maya mania aizola tanga hladzong hi National Highway paltangin kilometer za somru pahni vel ania Nathial atangero hi chuanin kilometer thumemo liemo vel chau ani Denlung Khua hi tuna chuan kholian lote chung ko somthum emo borvel lek chen na ni to ma sela mizo history a khochin chia reng to tur te jingami ani thung si ani Denlung hi zinga Nathial atangin kan pana Nathial bypass a thuilo te tlanin hei helaya hian Denlung khokong hi apenga Denlung road ti hilin jaka he Denlung road chuan ti hian kong hi ayu thlani hei Nathial bypass road khanita chuan helai hian hei nanglo bot an lo tar bo tlawm ve lo Lalnu Ropuiliani vangkhua ten kan lo lo ma cheu ti ainzia kani helai bypass atanga chukna hi athawak lava mase ko ruam ka nu hi chuanin cement concrete kong ang khani in azi ang viawa kilometer ni emo thu emo vel kan tlan le nuwa hei khoko chu kon kan thlenga Denlung Khua in kan lo lo ma che ti hi loin tarwa maya helai hian bung kung moi deuh mai alo boka zingkar ni chuak in min chun khala duangin camera fi alo deuh hlek tlat mai Vandula le Ropuiliani te khan khoshang shang an kai nuwa kum saka zriat somriat panga khan ralwong atangin Denlung Khua hi an kaya inzani zet omna Khua ani thinani Lalnu Ropuiliani thi nu kunengo chen nuwa khan Denlung Khua chu rosan anita a atupa sai nu na hovin kum saka zakwa somnia lole tan ania in somsari paruklai antling mana Nathial te chukzokin kum saka zakwa somni palia Denlunga akai chole ani athi nuwa afapa upaber lianmovan athut vele ani tunchuma hian National Constitution Day man pui turakal kan nia VCP purolo puyan milo dongsonga an ina chulang ang teti in hei ti hian no pangtene theyang angin National Constitution Day mangin kun kan mang ani kan ti turpoi mo te kan ti zon huwa an VCP hovin an Khua munhlu le thilhlu te kan hantlo kwal don ani an VCP purolo puya hi ala thalaya fel khop mai hi min lo buai puya tul zong zong te tuna hian Vandula lungdo le Ropuiliani thlan kan en dona Lalnu Ropuiliani thlan chungchanga hian ralwong le Denlung hian thuin chu kha an nei deuh thina a khoi zok nge dika diklo ka hrewe haulawa amai ro chu Vandula Sailo a Vandula le Lalnu Ropuiliani te thla kal zel te chuan hei hi an pi le pu te ruang zal na mun an thlan nge ani ti nem hnitin helai hian an thlan le lungdo te Denlung me te nena tangtlangin an buat saya hei hi kan tlo hmalok October ni somthum kumsak ni somni panga khan pu bilal chanzawa Minister of State in Ropui takin ahong ani kha hei hi lungdo le thlan chu ania helaya inzia khi chirlokang Vandula lungdo le Ropuiliani thlan buat sai tu te finance by Lalnu Sailo Vandula tu chuan thumna do hola tupa ai thur buai pui tu te Alfred Zautan Sanga Sailo YMA Denlung branch ti na inziaka chuan le lama hian mizo tamhum hal tu Lalnu Ropuiliani Sailo Sahazaret somni pariat atanga Sahazaret somriat pakua daughter of Lalsavunga hi Lalula tupa aizol lalkha ani Lal Vanpuila Sailo Vandula Sahazaret somni panga atanga Sahazaret somriat pakua son of Khosatluta Lutpora antlang thut kumte ai thur Sahazaret somruk pakua atanga Sahazaret somsari pathum Nathial Sahazaret somsari pathum atanga
sangha zariat somsari pakua ralvong sangha zariat somsari pakua atanga sangha zariat somriat panga denlung sangha zariat somriat panga atanga sangha zariat somkua panga hi lalnu ropuiliani thi kumkha ani Mizoram tana an malak na poimo then khatte chaknorin khochak ral laka Mizoram humnan komzol atangin ai thur khoro pui tak andin daido kholi lai an nei chimle mar in do rem thu soi tu anni an mitir ai minglian fa nai hne na lom tu soi nan na thial tlang an pe British laka tlawm du lovin ropuilianin sangha zare chomkua panga a chidakong jela ramle namtan anun alan Vandula hi Captain Shakespear-a'n head of Southern Lusai Hills tin chimbial lal ropui bera achal tin ainzia kani tichuan thlanin chunga kan luta hei ta hian Vandula ru ro le adana bel ti te ropuiliani thana feichor le dar kong chil ti te ropuiliani ruang ru ti te Vandula parangpa halkarot tuma aral lak thi te Vandula le ropuiliani ai thur nom laya an tui khurte tin hei jela tan laya ano manchin athana changa an lai chuale te na thiel pasal tha hlonchewa andaman thliar kara atan laya achu thleng thalak te le he mun buat sai tu pulal Vandula Sailo thalak te awm bok ani tin hei ai thur lalung do thalak te po antar bok ani ti chuan hei an thlan khur chu kan han bia khung lung phek te khu athlan pha lung phek tak tak te kha an lani antia ruro ero khu chu alem siam chop ani hetianga athlan in siam ani ma a athlan an lai live video hi toite en holokang lung khatnan phwa lo lang chu lu ru fil lani lo samnio takin alakhu aron lang phota hemi lu velam sira hian tuibur lu le adon le athir khai dar te an lo lang hala lung ni nan phole hian no sap no harmoi tak apon nama apol dang par lo lang hal bokani chuan helaya lung hi ropuiliani te an ron run tuma an silai an so chiat sakna lungkha ani ti chuan hei ta hian lalnu ropuiliani lekha poimo te ti in documents poimo le hlutak tak copy an tar cheu boka he lekha hi Vandula thaten an pi ropuiliani thlan hi denlung nge ni ti an pomna lekha ania art and culture minister hne na an thon ani ti ain ziaka chuan among lama hian ropuiliani tang an kol dan ti te awm bokani lalnu ropuiliani khan apasal boral nu khan apasal Vandula lungdo kha asiama chumi hmuna tho chuan aruang po phum ve ni in an soi ani borsap tarmita khan sipai tam tak hruain August niriat sangha zaret somko pathum khan lalnu ropuiliani man tumin denlung khua hi a huala ropuiliani le anena lo zin mek afapa lal thruama chu an manta ani lunglen pan puidon chuan tarmita chuan pitar tanina han hruai chu nuam atilo hlea sarkar laka tlomin thileng kim in puang du sela tan tir lo mai po adu ani amai ro chu ropuiliani chuan aram phatsana sarkar kuta in pek chu adu lo bura wangin lunglea chuan an hruai tange nge a an kaldon chuan ke in kakal du lo ati tlat awangin lunglei thleng an zon nge ani ti chuan march ni songpariat sangha zaret somkua palia chidakong tanina dalu ania European tang ang chia en kol ni in e tu tuinai le chonglet tu te po an peya ama veng tu po da sangin laltaka en kol ani akumte alo tam to awangin dama hole ain be sailo viawa afapa lal thruama hena chuan taite engpo katok ani chuan karuang hi denlunga ipa thlana minwada ve ton nia tin acha a ti chuan January ni thum sangha zaret somkua panga zinga lalnu ropuiliani chu athita ani laimuna hian hei thingser sat kan tianga kha amero chu tunlai chuanin asawa sa tak tak ni lovin hei signature mo kan lalnu ropuiliani le Vandula hnung zuin thi thlenga kan ram len ham ta na rin oma kum hal tlat turin ka in tiamani ti an tirnan thingser ka sa te tin tla hian signature te ni
a tha khop mai Ropuiliani thlan thlang mai a hian Denlung khaw thlan mual a oma chulam pan chuan kan kal thale don ani Denlung Khua hian ram ngo le nung chahum hal konga man lan sa hle na hriata thlan mual hi khobul mai ani na in sawa le nung chadang shamri awm hal nau nawani anuam khop mai hei thlan mual ton tira hian bung lian zet mai alo zar duai maya amoi khop mai hei hi anlal sai nu nan anu pui du tak than sei borel ta puala aphun ani e anti ni chuan hei bula hian maule suspension bridge an lo siam boka amoi na nom hmel khop mai an thlan mual hi amoi na nuam em maya thing ala ding thuau boka hei heta hian changpui lalnu pithan sei chak chuak thlan alo oma pathian thusil tu pithan sei chak chuak tin alung hi a inzia kani ani kha pathian thusil awak vel ania Denlunga awm lai hian vandui thlak takin athita a kha hun lai khan ruang in honte abuai thlak awangin helai Denlung thlan muala hian aruang hi zal anita ani ti chuan abul hnai mai a hianin dar suak pui sailo suak pui vungi zai le hla phu thiam tak thlan kha awm vele a suak pui vungi hi tun thlenga kan la saklar em chol tui zu donan misom lola ti hla marina war te le midang ten naltaka an sak phu tu kha ani hei an thlan mual hi au pato viu na in amun hi arimin an siam rem tha em maya amoin anuam khop mai hemi apong lai a hianin pasal tha zabova thlan awm vele a zabova KR pino chu Christian na rom to nu ka Christian tin ka na ta yang zabova hi khiang te tum somriat ni som pa ko tha som pa khat sang chu ko somri peli lal upa ni in pasal tha sa somthum kap sial pahni tal poi eral man ani atia athi ni som hi kwa ta so ta ko som di pali e poi eral man te kan sial tin lian thua mi chote mi chithang chua thlan po he thlan muala hian awm bok ani ti chuan kan le chawa hei en mau leido hi amoi khop maya khotereu te si hi an khotlang hroi tu te an felin khotlang an tang rual hle ni in a hriata an kholut na hria in khwalzin hip turin theitop an chua ni in a hriata ni hei helai a hian lalung do ani berang chu alo om that maya i han Belchiang don te ang hei hi Denlung Lalnu nung ber lian Vandula Sailo lung ania ti chuan hei hi lalnu than sei sailo lung ani vele a sainu na sailo nupui ni in lian vanu ani ti chuan hei hi lal sainu na lung ani vele a sainu na sailo kha Lalnu Ropuiliani tupa ani ti chuan upalal hluan sailo lung awm vele a ani hi alungzia ka chiar hlei theilowa tunge ni chia ka soi chiang ngam lo comments lama hriaten milo soi sak don nia ti chuan thlan mual chua sanin kot chua le lama kan kal le dona hei hi an khel mual ania du thu chu asam lo angreng khop mai amai ro chu khel mual an nei thelo viu na chung hianin Denlung hi football thiam tak Khua ero kan ni ti in an VCP hian soi ve tlat thung ani helai hian primary school le middle school UPS te hun khata an lo oma an school hun po arem nuam khop mai hei chuan hei school thanga hian bung upat mel zet mai a oma Denlunga hian bung lian le moi tak tak a om nual maya
thlan mual khan sai nu na bung phun kha kan hmu to a chuan hei hi tu bung nge ka hre chi alawa tin hemi ba ka hianin dar suak pui pasal boile ta bung te po awma kan vak kal thleng che lo nangin mi thlak sai ka lo da kayanga hemi bung thlang school thlang mai a hianin kot chu a hlui a oma helai a hianin pasal tha te lungphun a om nuala chungte chu ka han Belchiang don ani chim huai bel kan nei nia do thanga ania kumza dama khuang a choya thanga chua boka chon soyang khan chim huai ber ania ni som paruk ke som sa ko som ni le pakwa bawrana chuan hei pasaya zo thuk deuh dak nga a than ngai nei kan ti pempal to te hian a chungan roten da an zoma pasaya paiten ya dear trial sai som kap nia kumsom sari pasari ati kumhi lam chen che to lo wa hi hian beta ania kumsom riat ania chuan ani hi sai som akap bokani nal upa dia pial boka chun thang hi tang phao chu am kan tu mai chi chi to do phang ti ke poi mo sa yo khang sai som ka pi cái poi chưa tập lệ thì đó lúc này em nấu được cho để được cho giờ ăn lòng rồi ani kha Denlung Khua hi kholian lo te ni ma se a hmelinin a tlawm na a tiang devin mizo te ta na kholutak ani loisia Captain Shakespear-a tarmita mewin chimbia lal ro pui bera a chhal Vandula le nupui Lalnu Ropuiliani ramle nam channa na British sarkar lo beile tu le anun na hial hlan tu te Khua le an lungha na mun ani wang te le pasal tharo pui tak tak te lungha na ani awang hian mizo te chanchin soizonga khoming soitel ve photo tur chu Denlung hi ani don ani Denlung Khua pasal thamual anti a hian Nathial district chapchar kut lom na po ropui tak nga thin alo ni to a hetiang taka kholu le poimo hi sarkar lampo hianin ngai venin chomdol le zual theisela adum khop mai hetiang taka historical value nei Khua hi khwalzin tamjok ten an tlo chak le zual theina na cheibola enkol zel di theisela awa thadon em